Luye mto kesele punto sebem eyata kino situnga lwerida kinare bonada na parashani pu icha kesi mambo binera sa jokodam kanwade kangin naolam esenyi gara bonate turu kededa mwanis irwa napu idwa kesa menem ari mare amukana jai kino kesi nedam natariche aiper kina dekis kededa dupakin kesi okwam ayengare na baraza popula nuye mto kwa Uganda konye dom department dara batenungi nada yata tikitika de kasine nu de kopasi ngeze balebe abuangun na ipone turu alo ala kata na ngesida rai kwape na palem seka jai eroko ekora na de buno commissioner le ya da tenungin nada ade kasine ngundu kopasi kitikiti kosim Dr. Patrick Tusime ngeza balebe imame belbo litadu tebe yatakinmo bade kangina ka corona Eriyongete ngonde tila ya etnuangale kakwap kere World Health Organization keza limo siebe mambo wade kane corona raini tukurianda kwapu na ara ijesno sikese musagono kwapu noi eriyongete lopelo keja ngunda ngese kunya debe ngunda lwemi na de kane corona na re dakini noi kesida emina yangana eperin kina dekisha nede kodora kwapin ai atakini atupita choreta nudi tagamutai kanuda isimika de kanai ai kopitoi